I don't want him to spare me because of some fucking peace packs. I want him to acknowledge that his anger is so fucking justified. I want him to acknowledge that he who fights violence fucking dies by Tommy. If you pull that trigger, right? You pull that trigger for a fucking honorable reason, like an honorable man, not like some fucking civilian that does not understand the wicked way of our world, right? भेराइटीको गधा र कुकुरहरूसँग त सङ्गत छ मेरो गर्ने के घरिघरि त मलाई डर लाग्छ यिनीहरूको पारा देखेर कतिखेर के गर्छ भन्नै सकिँदैन साला गरिसकेपछि सरी दाइ भन्थ्यो ढुक्क उता मान्छे चैत भइसक्या हुन्छ रियालिटी हो यो रियालिटी दिस इज नट अ फिक्सनल ड्रामा बिजनेसमा फ्यामिली म्याटर घुसाउन लाज लाग्दैन तिमीहरूलाई यसो गर्यो उसो गर्यो गुन्डै बन्न खोजेछ बन्निने हो भने बरु हिरोवाला गुन्डा बन्न केटा हो हिरोवाला गुन्डा